kano kantu harimo utuntu twegutse cyane karegutse kararambutse ariko iyo ugeze muri bya koni kugira ngo uturuke kuri wa mudugudu haragoye cyane ku buryo twese tuza koza kugeza mu gutwarwa bakafashije urugo rw'abantu araza kubageza ngaha kugira ngo rero kajya gushaka umwanya mwiza kuri iyi stage ya nyuma ifatire video ifatire amafoto ya Peter Joseph Blackmore ubundi muze kupostinga #yacu ni TD Rwanda 24 Banyakigali muriteguye Rwanda, Peter Joseph Blackmore, all the way from Greater London. Congratulations, congratulations, a 21-year-old. He's represented Rwanda. He was the first to cross the finish line. He was so amazing. And of course, I believe you have the photo of the day during his time crossing the finish line today. Congratulations. And he's going to adorn the beautiful Amstel jersey. yambaye rero umwambaro mwiza cyane w'umutuku n'umweru kuva muri